Maundu ma uiti sibitalini wa Masaku level 5 countini ya Masaku ni matambaika itina wa thukumi mbewa yana imwe ala mathukuma wia wa kuthesia na kuthambia awa sibitalini usu kukomea wia kwa kila maweta ta mataibitwe misala kwa ilungu ya mye 11 bala makuthwa athukumi angi eu alame manandi kwa kuthukuma wia usu athukumi asu meweta mayaisa kana mayetikila athukumi angi maandi kwa sibitali ni usu mataibitwe misala yo kiko kila kana kiuka kabindani kala governor wa county no Dr. Alfred Mutua na munini wa Engineer Francis Maliti meditwe mayikonia na maunduma uteti na kuthisia kiyo cha enendi mama Saku balayu awau sibitali ni ume mwisoni wa ukwatwa ni mawau wangi kumana na kiko kingi kila kiende na kuimbilianila sibitali ni mailasimeka kanangi mailasimeka kuidho ya gloves ya amoko na ndawa. Daniel Mongela ni watumba ni siaingewa niki mekalite makavindi na wauni maende na kuumia na itu twende na kuumia ve useo mundu atapi wakakomia siana makoto nini mundu iko maneza kinyembeza sia mundu tone wembeza zito tenduki ni kiyo cha thukumi alama thukuma wia wothe sibitali wa Machakos level 5 alama thito mataya ive kwa kilungu chami 11 aingi mo mailasimika ukomanza siana siosie mwisioni wa kuwa skulu na kuthucha uvo wa sibitali ni wa Machakos level 5 mesilite thinani wa kuova na kwa aingi moyu mathayu mome mwisioni kuma na kiko kila kiende na kuumbanila sibitali ni kabai kindu kila kiende kiko chonde kineso kuwa ona yuka likaba ya choni hisi yosi ndeni sibulo kite susuite kuyu lu ona we mwene ndukuchendegwe na ndukikina kitaiti wodini paiki ndukiende twisilite mathinani maingi nundu nitabinge iwe numba niwe twakobie makwani niwe tiania ciana ine socioka skulu angi mekoma ibelani sibitali yumusiaisia usenyo munene kana thina wende kwikalila enendi sio siende na uvinga muke muthuku wende na kuma sibitali ni namo awaume lasimika kwithoya ndawa na gloves na sindu ingi cia vata kavindani kala governor wa county no Dr. Alfred Mutua wende na kwikonya na maundu ma siasa munini wake Engineer Francis Maliti na ula unae minister wa Kinandu aende na kukitia kibila cha governor wa county ya Masaku sibitali sio nde siende na utambaika na maundu ma uiti maungamite kavindani kala utalo munene wa wende na uthinia muno sibitali ni minister muveani wa uiti county no ya Masaku akiletie Senator wa county no ya Masaku Agnes Kavindu ate unene undu laju athukumia malasimika kwa twaisia maandamano ma mugo ya isomona bakube Maliti tu ya isomona au governor Mutwani twa muiye ni tumuite kwa binda yasa lakini tu ya isomona nini wangava na ngava na wake na ngava na nitwa mai muno na maya isakuka mutheno nomwe na baiki nduma iso tusungia how comes wa mundu ile ndisi ana yake siende na kusoma na maisha kaingi mayandika andu moko thukuma kwa niaba yetu kwa niaba yitu niki twina wo mwingi muno na nitwa mwani tu maithukuma nitwa samia la me uthukuma nayo na bado lo kwende ana kuthukuma nitumunga mya mundu ethukuma ili gavana wetu na Maliti waachane na siasa wakuja watupatie pesa zetu kwanza sisi tumenaumia na wao wanaendelea na kupiga siasa ni safari nyingi ambazo hasina sababu na wafanyikazi wanaumia wanataka tufanye nini Maliti akuja atupatie na gavana wetu akona kuru kama tunadai pesa kwa nini akuji kutupatia pesa zetu akajua pesa zetu zilienda wapi na yeye ni gavana wetu tulimchagua tukiwa na sababu akuja ajue mwanzo wa pesa yetu mali iko juu ni vindani ya siasa valandongo ino ya chama cha maendeleo chapchap yende na kutwaisia maundu ma kiuteti na atongo angikuma chamani ki maende na uthio kwa kundukivu thokani kwikunia maleve ivindani ila mwenenthi wende na unyama muno kwilikanwa kana no chumwani ki vala matakitale manas undumwe na thukumia ingi manatwaisia maandamano kuma va Masaku na Kangundo indi kuvikia uva yetamene sakuoswa ya kutangia mathayu magwau angalie hii maana si jambo lizuri sana unapoenda hospitalini na upati matibabu unapokuwa mgonjwa kile unapata ni paracetamol na panadol na unastahili kupata dawa au unastahili kwenda hospitalini na kuanza kukaa bure na kile tunasema ya kwamba tumekataa supply si condom ndo zimejaa kila mahali ni kama hospitali inaenda watu waweze kuzaana wakose kuzaana zaidi bai mundu ti site kila oko thukuma tu ithini aba sibitali tetekwibwa lo ni momo muno nundu kuma ila kampuni yosie nini meibana thina na tuibana thina na ciana citu ina cioka skulu
Junje sekila maendeshe ni chao maendeshe siasa na itu tuende na kuumia. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kumuvanza wa sibitali wa Machakos level 5. Na hindi ni undu wa kumacha muno atongo ima masaku osaima tambia